kono do men tamjini haray do mari faybe e ma do mari tanirabe si legi ni on baba ko honno inirte bonne fête d'indépendance ka pular bay haray ko mi pullo ko hondu jabotoɗon ɓe ko honno sifarontoɓe fiyoɓe falto haray ɗon on mi ala ɗumannade mi ala poɗude haara e nder mum wayi onti naali de haray hina fuuta janɗi kono aray duuɓi nogayno ɗo e nder Italie ɗo depuis hewti ɗo musidɓe ɓe jaam kise woni moɗon haray min heuri ko melande ke sanala moɗon kala ka woniron ka laalagal aduna haray ko musidɗo mon ari hen hoore fello hande no hiɗen ka saare men ɗo ɗum non woni Roma noon ko capital Italie ngal sombo ko adden ɗo kon ko haray ko laamiɗon hikkinaɗo yeeso on aflamjo men on woni gal ɓe leydi lagguiɗi ɓe hikkini yeeso on woni Italie ɗo ambassade on hiɓe waɗi ñalande fi Guinéen ɓe mbayde andi le 2 octobre feƴƴide balle ɗo woni fête d'indépendance men on battane ɗo noon no moɓiniri ɗo leƴƴi ɗin fof no moɓiniri ɗo Guinéen ɓe fof ngaluji ɗin fof ŋariji ɗin fof e haare noon hende ɗe wondi ɗo e hooreɓe men tawaɓe e nder toon kamɓe kadi hiɓe mari rôle ji molanaɗi woni ka ambassade woni ka rewi e association ji goɗɗi goo daraniɓe en naaɓe ɓe présenté ten kono ɓay aɗa waɗi haare ko yewtere toon en jonnayiɓe konngol ɓe présenté o fi ɓe andaɓe ɓen andaɓe eɓe sifano en kadi ko honte ka meɗen ɓe iwri e ko honto ɓe daki ga assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi taala barakatu aray o weltanama noon kadi on jarnama moƴƴa golle ɗon ɗo wadde ɗen avant tout d' abord ko jarnugol on par ce que golle ɗon ɗo wadde ɗen hinamo kala wawata ɗe wadde ha tigui tigui yimɓe ɓen anda kowona waɗede kon aray min ko inde anden ko Amadou Bah no yewtirɗon ɗon haray komi on président conseil de Guinéen Italie ɗo mo association ji ɗin wotani 2022 ɗo hari kadi komi wonno ka intérim parce que 2017 hari ko way votama hari komi secrétaire administratif on tuma président on hoti kamen donc mi ƴetti intérim on 2017 ha 2022 après si élection o waɗita ɗo mi nomita kadi ka fi han 2026 haray menen ka tigui tigui min ko juntu woni kamen leluma on awara nandiro noon ko musidɓe men ɓe juntuɓe menen leyluma korbe ɓe jaalaɓe kenere haray hiwrama kala ko woniri ɗon ka laalagal aduna haray fi tum famingol haray ɓe faltaki ɓe moƴƴa association on e mo woluɗo inde mum CGE on ko honɗum woni golle makko ko honɗum ko honto daaki ɗon onon e haray o conseil de Guinéen établi à l'étranger CGE on haray CGE amen on kaka ambassade woni ka ambassade woni CGE amen on haray golle amen ɗen ko gollugol hakkunde ambassade on e jama ɓe wonɓe ka leydi juridiction Italie ɗo ɓe Italie laami ɓen ɗum noon ko Italie no laami ambassade on no laami ɗo leyɗe jeenayyi e nder ɗe leyɗe jeenayyi haray association ji noye mum ko ɗin association ji ɗon vooti waɗi on élection ɗon e bureau amen on ko 15 membres won ton 19 haray e nder ɓen 19 ɗon ko mene woni gollude hakkunde ton fi entre ambassade on e jama men on kala probléme ji ko waɗi toon si tawi min humpitike min humpita ambassade on si tawi koko wawata waɗede si tawi no koko wawata moƴƴinede kaydiri maɗuma min hollaɓe yoɓe moƴƴinan jama men o haray ko golle amen nden noon awa haray musidɓe no nanirɗon noon onon mojoɓe ɗen hoore e mojoɓe ɓen ma onon wonɓe ka nder mojoɓe ɓen haray on nani o association ɗo kadi kamɓe koɓe jokki kon haray noon andi ko lewre moranade ɓay tisiki e yewta fi Italie ɓay ko ɗo wonɗen eɗen andi buyɗo no mari probléme passeport kono carte séjour ji ɗin ɗo façon mana ñatiri posa kadi ji ɗin fof haray noon on andi si on yiwdi aray e mojoɓere moɗon nden ɓe ari ɓe wawi yidde jokkodirde ɓeɗo goɗɗi gon to waway ɓe hoyande ɓay haray kamɓe kadi kon ɗo woni lowre maɓɓe nden ko fi wallitagol en ɓay ko fi men en fof haray donc mbiɗa noddite haray kala dendagal anda hoorema hoorejo association wawo yiyoyde o vidéo ɗo haray si tawi o wawali ɓe humpodirde maɓɓe min si on contactilla mi waɗay feere humpodirgol en e maɓɓe hara o waway collaborede piiji gon toon andon ko honɗum woni réglement ji ɗin ko honɗum kadi ambassade o wawata waɗande ma kamɓe ko honɗum ɓe wawata on daranade e sattedeji ɗi ɓayɗen andi ɗi Allah sappo e ɗiɗi fof waway en heɓude ɗo haray hande e hiɗen Roma ɗo ambassade on no nodditi ɗo fi woni battane ñentingol haray fête d'indépendance meɗen on haray onon en tant que Guinéen ko honɗum woni fierté mon on représentugol rouge jaune vert e haray o weltanama kadi mi faala yiltitade seeɗa ka toɓɓere aranere nde yewtuɗon fi haray golle amen ɗen kadi ko ɓeyditugol andina jama on fof depuis 2017 haray so nani fi affaire ɗi passeport wayi on yewti fi mum ko menen atti fuɗɗade ɗum depuis 2017 ɗum ko sukaɓe men wonnoɓe telen Ukraine tawi ɓe ala situation moƴƴo fi kaydi yownoɓe to janggugol compte men fuɗɗi o débatugol darano ɓen heɓira kaydi fi passeport on tuma waɗano élection 2018 lagine
kono tawi laamu wonno gontuma ngu jaɓano reconnaissde on élection waɗaɗo kono menen pays ji 53 pays kam marɗen ambassade ɗon min haldi men fotti yo min continue jogodiral ngal min jogodiri ɗon ha ngol laamu ɗo wayi ɓeɗo ari ɓe renouveli conseil ji ɗin itta ɗon tigui tigui on meɗen jokki fiiɗi passeport ji fiijo jama men on way ko probléme jano woni e nder mum ha heɓen sifaɗi passeport ko on tuma min fuɗɗi addude wan so miijitike Italie ɗo min adduno délégation arno ɗo o waɗi empreinte ji o hooti ko on tuma ɓe fuɗɗi waɗugol ɗin ɗon haray ko ɗen golle fou so yino changement ji no wadde hay si tawi hina no faalira ɗen noon fayda fof kono amélioration no wadde ɗum fof ko conseil ji ɗin e sakkitorum ɗo mi yewno laggine joɗɗina oho conseil haray oho conseil ko kamɓe jogiti conseil ji ɗin 53 conseil ji ɗin fof donc golleji jani no waɗede nder mum so yi piiji boy no change e haray ko ɗin golleji kono way haray information ji gonga ɓeya no raɓɓiɗi buy ala humpitade fi mum haray ko ɗum waɗi si tawi mi yewti fi affaire ɗi passeport ɗi yimɓe buy nodda e men jemma e ñalorma en minen min hendaki passeport ñi ala arde kono meɗen andi ko honno ambassade ɗi woni warrude fiiɗi passeport ɗi way ɓe ƴetta empreinte ɓe naɓa kamen to toon kadi ko ministére de sécurité woni ɗumannade kamɓe koɓe mari droit ɗo koyo ɓe ar ɓe tappina goɗɗo kolli ɓe naɓana on tigui haka ministére d' affaires étrangére si feƴƴi ɗon harani kadi ko ministére de sécurité on donc pouvoir ambassade on fof ko haka ministére woni joni noon si itta ka ministére ka ministére de sécurité ko toon ɗi woni neɓude par ce que une fois keɗi ɗumanniki hande so daari Italie ɗo hay ndu lewru ɗo passeport ji ari ɗe balle ɗo e kala ko ministére sécurité on jonni ministére de l'étranger on ɓen hiɓe ƴettude adda ka ambassade ji haray kono hiɗen faala toujours yo ɓurtu newade ɓurani kono ɗum kadi no jokka conseil on no jokki fi mum darugol si tawi est ce que wawa wonde heɓen au moins chance hay si tawi e wawata heɓude passeport ji ɗin ka ambassade ɗo hara si tawi en enregistre ken tappi kolli hara neɓoytaka men